Haden umisi peteng tep gol biang sa Cristiano Ronaldo bad yuk kur nam job biang ka Al Nassr. Ngaso ban ai kuplay ya pi ki podlok ki baju sngo tenat ban sngap ya ki kubur sport ha kaneka channel. Na banta kita ki podlok ki benang temai. Sngo bahabat share like bat subscribe. Press ru yuk tu ubel kenang ba pinang yo ya ki kubur sport ki baman la kasngi. Ka jing le kai haka AFC Champion League 2 haka quarter final ka Al Nassr Persya ya ka Alwas ka kenhun ya lekai jong Cristiano Ronaldo kalayo ban mat biang ya ka nam job da ka limno ya ka Alwas da sau la not goal haswa kene kejekai haka kelas step ka Al Nassr tang haka minit ka bakat way kalayo ban tep ya ka shigol lingba Cristiano Ronaldo kala penlong ru yu ba ul kunjo syaka kendai spa andriu kendai teli kikul ha ka karier ke jung ha ka minit ke baar kusau ka Al Nassr kala yo biang ban tep saya ka gol ke baar lingba Inigo Martinez bad ya ka gol ke balai la yo ban tep da Al Amri ha ka minit ke baar tu andriu ha pas dang pat ke jilekai ha ka kala ke baar ka Al Nassr kala yo ban tep saya ka gol ke basau lingba Sadio Mane ha ka minit ke bapra pun reu ka Al Nassr ha kane ka jingjat inti menta kalayo bandrung syaka semifinal ha kane ka jilkai ha ka AFC Champion League 2 ka jinglekai ha ka English Premier League ha padang ka Everton Persya ya ka Liverpool empat ka Liverpool kalayo ban khur ya ka nam job nda ka ban limno ya ka Everton da ar la shigol ka Man City Persya ya ka Arsenal ka jinglekai ha padang kine artliki kedhun ki barat ba ha ka Premier League kila ya khat da marsikul na kaliang jong ka Man City kalayo bantep ya ka sikul lingba Ryan Cherki ha ka minit ke bakan Andrew bat na kaliang jong ka Arsenal layo bantep da ukai hawat ha ka minit ke bakat pra Henry ha ka kela ka baar lingba ka sikul jong Erling Haaland ka Man City kalayo ban khur ya ka nam job da ka bapen limno da ar la sikul sakawai pat ka jilekai ha ka Bundesliga ka Bayern Munich Persya ya ka Stuttgart ka Bayern Munich kalau ya ban khuru ya ka nam job da ka bapen limno da sau la argul bat ha kane ka kenti ka Bayern Munich kalau ya ban khuru ya ka trofi jong ka Bundesliga menta usnam arjara pun reu bat ka dairu ka sin ka balai pusan ba ka Bayern Munich kalau ya ban khuru ya ka trofi ka Bundesliga te perlok tangkat ne ngin saya syam pada next video ku play sibun